Assalamu alaikum, ukuthula makube kini nonke, sanibonani iAfrika yonke. Kunabantu ke abangibuzile ukuthi babumbatha njengoba nina ningathandazi njengabo bonke abantu, lo hlobo lolu nina enithandaza ngalo, indlela lenithandaza ngayo niyithathaphi? Namhlanje ngithi ke angiphenduleke lowo mbuzo loyo ukuthi kungani ama-Muslims noma labo abazithobayo noma labo abazinikelayo ngaphansi kwentando kaNkulunkulu abakhonza uNkulunkulu yedwa bengamxube nalutho, kungani bekhonza noma bethandaza ngalendlela le yokuthi mabethandaza bawe ngobuso ngesiphongo phansi, bawoshaya ngesiphongo phansi emhlabathini? Namhlanje ke ngiyawuphendula ke lowo mbuzo loyo, ngiyathemba ukuthi abaningi ke bazosizakala. Nguphendula ngale ndoda le enomlomo obovu. Ngivule la incwadi kaMateyu 26 ivesi u39, Mateyu 26 verse 39. Waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka, wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina kodwa njengokuba uthanda wena. Nizwileke bafowethu, akukho thina amaSulumane noma thina amaMuslim esizenzela kona singakuthathanga embhalweni. Konke esizenzela kona esikwenzayo yingoba sikuthatha embhalweni. Ngiyacabanga ke laba bangibuzile ukuthi kungani amaMuslim ethandaza ngalendlela. Ngiyacabanga ukuthi impendulo ke niyitholile ke namhlanje. Angibonge kakhulu ke, sengathi umdala angasivula amehlo, asivule ingqondo, asikhiphe ebumnyameni asifake ekukhanyeni ngothando lwakhe nomusa wakhe. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.